أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ako isi to Kur'an kate, hema kate, hemo sunneti pejgamberi sallallahu tu kad iki shkar život ka džennet. Dok tu Allah ajeti na čveliki godi, na čveliko srce, hem na uživine Allah ajeti. Tala, pen na ne tebe spasimo, a svako angela mi da te spasimo, svako je shkar život. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Od početak zafonovangato prva lese, posle su gazda su vikingama, njegama je šansa avdio Allah manti birini, sa dženota Allah kari domenge lafi taro Allah subhanahu wa ta'ala taro lesu poslaniku te kril lafi, te šajta naftu men popashe ko Allah subhanahu wa ta'ala, su se frala moro kenani, su pošto ovkir Allah vdije akika, akika mek objasnjav svoja dva, ali od početak mangati počinav Allah isre lafenca, znači Kur'ane. Su se Kur'ani kičnope Allah isre lafije, insan isre lafije, ponekad će te ven dosadno, možeš jesi. Ali Allah isre lafije nikad neće te ven dosadno. Emo adla lafije Allah isre ko vlakerina u srce. Adle se agar magače te počmina, prvo Kur'ane, posle ko objasninav su značenju akika, emek tikno derska kiravi, agar inšallah kad završinav diye, šaje posle tehan sigurno inim bukare, kada nafi sahari gju. Čao pa dva šaka moru inšallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Akalaik ajete i netari surat Ar-Rahman, aki je sura pindupanšu sura po Kur'ani. Ar-Rahman značini advao su on najmilostiju. Su svi rahmeti uprope
opro pe insania su yaratingale, opro jinia su yaratingale. Em taro nai baro rahmeti Allah saro su bichaga mege peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Su Allah vakeri ko Kur'ani sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Amen. Bichagam tu oslim sar rahmeti celo svetongi. Znači Allah bichagam menge Muhammede adva Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inek manush so ine tar plemi Quraysh. Adva plemi živinga ki Saudi Arabia, avdije Saudi Arabia tani. Angleder arapsko povine. I u peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem živinga Angleder 1400 godine skoro. Bijandilo ki Mekka, ki Medinet Mekka i atar o Allah subhanahu wa ta'ala muklapu nuri so atar širin gepe u Islam čak nesla džiko Kosovo, džiki Makedonija, džiki Srbija, hem džiki Germanija, hem dajli džiko cao države subhanallah, ali lesro nurijem rahmeti, znači lesro dini, resela ko subhanallah ko svaku svetu. Nema veze da li nam, amen Romaj nam, elhamdulillah, Raplani, isi Čibanejakate, isi Gađejakate. Elhamdulillah, na ne ko Islam nacije. Islam jek nacija tamo. Muslimani, adija leseri nacija u Islam, to nije gotovo. Nema veze da li tamo Čibano, da li tamo Srbijancu, da li Makedoncu, da li Nemcu, da li Koraj, da li Kurdi, da li Anžansu, Arabcu. Na amen sa i nam prala. Innemel mu'minune ihva. Znači, tačno u prala, u vernike ta nisa prala. Ema men sal muslimani, alhamdulillah, na džena nisavi nacija, nisavo pleme, nego amen sal muslimanija, vikine men muslimani, hem alhamdulillah, amaro islam te pene sara mingi sar nacija. I amen sa istajna. Wallahu akili subhanahu wa ta'ala, innama akramakum inda Allahi etqakum. Tačno najmanglo ko Allah tano adava, su najviše darisili taro Allah. Su najviše darala taro Allah subhanahu wa ta'ala adava najmanglo manuš insani šajtevo. Nema veze da li tano Rom, da li Čibano, da li Arapsu, da li Koraj. Na inan pošukar ko Allah su inan Koraj, nikad. Na inan pošukar ko Allah ako inan Čibano, ako inan Gađo, na. Ako isijek manuš tari Afrika ili Indija ili Pakistan, žena kotar, ali ob darala taro Allah, poviše tuta, pa onda ko poškar ko Allah nego tu su inan Čibano ili Arapsa ili Koraj ili žena su. Poštament su kirin jamen avdi, alhamdulillah, samoro pralo kenani kirila pe čijakem čavese mangila aqika te kiril. Mora agar ka počpinavda. Adva bikini pe ko arapsko aqika. Na bikini pa hakika sar su dindo amen de koroma kirina hakika na. Ko arapsko čisto adva arapsko lafi i bikini pa aqika. Aqika su značenje adva. Aqika vakiri pe asu adva bal su ikrilo ko maksemi ketitano kovogi e dayakoro Andre. Naliket o Allah subhanahu wa ta'ala taro pani, kapka pani, adva sar su vikini pe sperma, adalestar Allah subhanahu wa ta'ala kirila kokalije, mas, muskulije, naya, bal, subhanallah, advek mucize. Jek mucize taro nešto paynalo, Allah stvorinjem yaratin insane, su isile kokala, su isile naya, danda, kutara dava, subhanallah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yaratini su mangela. Ema Allah vakiri, ket mangela Allah subhanahu wa ta'ala ništo, samo vakiri leso ohem kao. Znači, asu adva bal su ikljola ko maksimi, ko arabsko adalesa vakiri pa aqika. Hem, adva linguistično su značenje aqika, kutara vada adva lafi aqika, adva vada taro, arabsko, aqika vakiri, pa hem značini adva bal. Su značini šarijetitsko, znači taro šarijete su značenja dva. Aqika kirila pe sar kurbani. Kurbani znači saramestu kiraya ko kurban bayrami. Bayra kiraya Allah'e hem birinaya bakro eli guruvni eli aversu arakaya hem činayre zbog Allah tovo radosno amensa. Činaya kurbani kiraya. Kurbani značini ko arapsko a vada taro lafi qarube. Qarube značini tebe paše ko Allah. Znači tu kirayek delo a dale delo je mange tebe po paše Allah este. Znači kurban bayrami ki činaya bakro su se kiraya dva. Kiraya su se İbrahim aleyhisselam kirgaya dva. Dva ek sunneti taro İbrahim aleyhisselam. O Allah dingale maksimi
ulema, u islamska učenjaka vakina yine skoro oftodiš beš. Celo vaktine nel nisa učavo. Moninga tara Allah dingali maksimi, dingali čave. Hem zamislen oftodiš beš, Allah dingata kana čave, 100% ako to je posljedno čavo, prvo je posljedno čavo. To ne to še te loti više od jescila, ku veti, te kire pa nek čave. Če akva maksimi posljedno maksimi, hem prvo je posljedno ko voske su Allah su dingato. Ali normalno manuš kamangila pile čave, svako koji sile čave, hem čaj canela kuzum kamangila adale maksimi. Eğer İbrahim aleyhisselam mangila adale maksimi da. Lakin gel İsmail aleyhisselam. Allah subhanahu wa ta'ala o İbrahim'in yani normalno manuš. Neko arapski vakiri pa Halilullah. Halilullah značini je bud manglo dost. Cenazoj dost amal. O Allah biringek insanı İbrahim'em ker gel esar amal aso Allah subhanahu wa ta'ala. Pa tu ket isi tu ek amal biringem tu ke naj manglo amal tu ke naj šukar amal. Pa tu kamangeli hem kove ljubomorno, a kov kamangela vere poviši tuta. Hem agera Allah subhanahu wa ta'ala ulu ljubomorno aso İbrahim aleyhisselam su ku gel esi ku kalbi yek zago ljubav aso po maksimi subhanallah. Hem Allah maglati čevada İbrahim'e ko iskušenje. Hem İbrahim aleyhisselam dikla kusuno. Dikla kaj o Allah bakir gelisi te čineo pe čave İsmail'e kurbani. Te mu darili za Allah. İbrahim'i dikla adava uštinga baki ya İsmail avakari. Omo čavo avakari. Hem islamsko učenjake vakina o čavo i ne taro oftođi ko deš berš. Tikno. Ali amen porukala je taro kavam. İbrahim'i peygamberine, puriderine. Amena kanak sarrama, puresuru lafi ni ani be. Puro vakiriya gel kakira. Ama o İbrahim aleyhisselam, soynetano puro hem peygamberi, vikinga petikne maksime soytano ofto berş, deş berş. So amen suka vakira kavan anjela niştu, na halu niştu. Na o vikingale, angali, i vakiri ya İsmail, diklum kusunu kamete šinaftu kurbani. Sova kereja tu mu čavo. Znači ovre dodataro pirotikno čavo o mislene. Važno lese, subhanallah, o tikno čavo su kavakiri. Isto čavo, ako tikno tano, ama ovdje si le godi. Čavo kavakiri ne savi ideja, ne savo lafi su tu na hiç na zamislingan kvadova, na mislingan kvadova. Čavo kava tikno kavakiri. Tu na džane. Znači, ne mente vakir akva tikno pandan Allah ništa. Na, mamukle, savo namazi be ništa. Na. Peygamberi sallallahu vakiri lento mare çaventa ro efta beriş, sikav lenge o namaz. Ket pergat ona ena beriş, deş beriş, aluku pu partit, of spremno, ceno namazı sarkiro lape. Adava dive ket kuyake pu partit, nende vakiri te alot ke baba, modat na ceno sar namazı, sikama abdezi sar. Bavka kazda kasni, na, spremite çave, anglide, spremno kelle. Taman Allah dva dive, odmah bab avdezi namazi cenab sarkiro lape. I panç puti kakiri. Agar kadi ke šukar evladi, šukar hayri kaloti lestar. Tar početak kakilo namazi hem ti čaj. Pa soka aji kirilendar, samo šukari pe kadi kenčal. I agar adva adeti, akika su kere, Allah to İbrahim aleyhisselam. Ovčinga kurbani ine spremno, pire maksime čave, te delle kurbani Allah'ese. Ti si kave kaj olese o Allah považno nekakva maksimi. Kaj o mangila Allah je poviše nekakva maksimi. Ako se ne to jedino maksimi lesu. A već čavona je njeno. Jedino ov. Zamisli pa ovtodiš berš, tu mi gel maksimi. Kuzum ka mangi adli maksimi. Palim ovi ne spremno, na. O Allah rodinja madar, ako Allah rodila madar nešto kurban tekine mekada. Bilo koji te ovo. Hem kuzum paruk olayı ne adava. Zamisli na mena kana subhanallah te Allah amen git vakili çete maksimi kurbani. Ya be Allah bir şamange meleko. Asu İbrahim'in Allah meleko. Jedino ko su no, İbrahim isto ne šeti vakili adava. Ima šetani alole se vakili. İbrahim aç pahari. Kaj će? Mabe, akva tu maksimi do vingenle rodinjan tara Allah. Tu peygamberinan. O meleko Cibril'ine Allah tu ki aç ke dok te avı. Na İbrahim le la bari furdingales. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Fordingay našla. Alu ke İsmaili. İsmail neka džaltu dat. Mangila te činio tu te mudari tu. Vake nešto ti da desi. O İsmail la bar fordingale se. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Posle gilu ki daj ke Hacer. Abi Hacer neka džaltu Roma kana tire čave. Džalte mudarile. Te činelle.
oj vakiri, ako Ibrahimi nakibila nisa greška. O pegamberi. Ako ova gel vakirge altara Allah'a valla. Euzu billahi mineşşeytanirracim fırdin gelis. Sol trinjeni. Od avdije svako koji je ova hađuloko, koji džela za hađ, i si trin tana, sar baro bar tepene, a ti sao muslimanija, taro celo svetu su džena hađuluko, morate kirene adva barte fordenli isto efta putje. Znači efta kate, efta kote, trin putje. Adva adeti morate kirene, ako nakirgana adva tu hađ najne komplet. Subhanallah, a me sitinajme ko adla trin džene, ko Ibrahimi, ki hađiram, ko Ismail. Znači, u Ibrahimi, ti alavko, te na lavto mora vakti, u Ibrahimi i ne spremno, o Allah sordo alestar, advali su kurbanite. O lesi ne preći, so Allah su mangela, nego lesu srce su mangela. Su mangela kali maksime čavi. Normalno svako nisi parovala, a kana Allah te rodila medar, niko ne tekerala medar. Svaka ardun ne samo ausreden işte kavakiri. Sebep işte. Aber te nakirla adam. Ali İbrahim'e ne ya? İbrahim'i Paulo devlayini. O Allah so komandini kakira. Ni ani be. Hem Ali o Allah o Allah isiri rahmeti. Ona mangelayk peygamberi te mudari pe maksime na. O peygamber vakya İbrahim uspingano iskušenje. O testina klan. Adavai tu je iskušenje. Hem tu tačno je iskreno robo mangina. Iskreno amalina. Znači tu inani nespremno, ti mu darete maksime mange. A su ljubav mange, znači tu mangema man, poviše nego akale maksime. I adva samo mangim ti dikav tutar. Akana mesto akale maksime, akale čave, tu le akava kurbani, muklaik, yek sarbakro, muklaim çingel adva, o tane İsmail esiri. Ema sao muslimaniya, subhanallah, dan danas kakira adva jiko yom al qiyama, akva adetika posjetina Ibrahime koji kurban beyrami. Hem kurbani značini kerava ne samo delo, jak ibadeti su anelama paše Allah isti. U Ibrahimi a.s. ki čingja kurbani, adele deloja dva ibadeti ine, alu paše Allah. I amen ket kera aqiqa, posjetinajme koja kja storija, to Ibrahimi a.s. Hem u pegamberi s.a.v. kerja isto akva. Pegamberi s.a.v. vakiri kojeg ajeti, eko hadisi, prinismotaro Samra ibn Jundub, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu gulamin murtahinun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' ve yuhlaqu ra'sahu ve yusamma Prinismoko at-Tirmizi. Subakiri peygamberi. O Samra ibn Jundub ilk sahaba yine sushungia Allah ya peygamberi. Vakiri. Subaki yo peygamberi. Vakiri svako čavesi tekerope aqiqa. Ko eftatu dive. Hem te činiope obala, hem te dope o anav. Je maksimisur. Adva Prinismoko at-Tirmizi. A kanao islamsko učenjaka vakirena, pošukar tekerope ko eftatu dive. A kana maksimi biandilo, eftatu dive, pošukar tekerope aqiqa, te čine maksimisiri bala, geralo tekine te sa vakiraya, hem te delo anav, ti vikine anav leso. Ali koji kirila palo, adava, prime palo berš, duj berš, trim berš, isto dozvolimo. Da se peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kotara dva dokaz, o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kit inetanu peygamberi, inile saranda berš. Le surodat na kirgale se aqiqa, iday na kirgale se aqiqa. Of kit ulu peygamberi Muhammed kokuri pese kirga aqiqa. Hem şay primer amena kana, koji na kirga odat lese, iday e pa şay tu kokuri tu kete kirdak. Ako inana kana saranda berš, pinda berš, šova deš berš, efta deš berš, možda puro inan, nikad na kirgi pe tu ke aqiqa, tu šaj tekiri isto aki aqiqa. Hem, znači akva ek delo, ek ibadeti kirila pe, aqiqa kirila pe, pošto peygamberi kirga sar sunneti. Hem koji kirila ek sunneti peygamberi soro, kad bini baro hayritar Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ko vetar adla nardo, so ek bisterdo sunneti tu kirgali živdo. Vazdingali pane put živdo, subhanallah. Šaj kanao kenani kao volo prvo, tu meni ki familija su kirga aqiqa. Poslije Paulo tumen oprale su kakiril, okakule su i tako dalje. Sao hairi su kakiren kao ko keno, ko kenani, olese kao šukari pe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eddellu ala al-khayr kefa'ili. Adva su sikave verengo šukari pe, hem adva ver kakirelle, kapini sartu kirgenle adva šukari pe.
subhanallah, kulul račimo tu ke hasanati, sar sevapi. Ako tu su nakirgan, dosa tu suskagana verese mov kirgan, tu da dubingana dvar hasanati, subhanallah. Pa zamislimo o amaro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikagaya ki šukar buti, milijardija džine kirina buti, a dva su pegamberi kirgan. Znači kuzom hasanati pegamberi dobini, subhanallah, za delo su ofsikave amigi, a dva suneti va kirifis. Yek delo ibadetu pegamberi su kirgan, a dele sa amenna kere adava. Su se kere adava, te ova paše za Allah. Hem da savoj hikmeti isi ko adva aqiqa, od prvo advatano ik drumo sa svakirgjum, manush te ovo zafalo Allah ese su dingali akva maksimi. Akva maksimi atva çavo ik hediye taro Allah tüki. Kobor te ove zoralo, terno, hem tiromni, zorali, sasti, vesti hem tuda, pokušinena kobor džene veršenca pokušine na nelen čavi. Subhanallah. A ovo sasto, ovo je sasti. Znači, o Allah dela kasa mangela. Muž hem čija. Na ne tutar, to na ne tu nisa visila kuveti. Taro Allah subhanahu wa ta'ala avala. A dvajk hedija o Allah sudingjatu. Ek blagodato Allah sudingjatu kjaka. Onda ka memorativa zafanu. Hem ket keraya aqiqa, ek drumo star šaj tu, to je zafala i Allah isi. Ili ne o hayri o Allah sukergjatu ke, ili ne Allah isi dvaš karpe. Hem da isto, a dvajk drumo star šaj tu, da spasine tire maksime, taro šetani. Ek zašto takava? So se, ket u pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem svako maksime se poškarte kilope akaba aqiqa. A dva pejgamberi bakiri u srpska učenjaka bakirina ke akaba sunna muakkada. Isi sunneti u pejgamberi kergali svako puti. Nije puti na mukla. Odore se bakiri po sunna muakkada. Znači ek sunneti su pejgamberi kergali stalno. Primjer u duj rekatija sunnet namazi, taro sabah namazi, fecr namazi, pejgamberi uvek kergali. Ako je putniko ili ki biri država kaj su bešla, uvek kergadva dum namazi. Ema dva kiri pa sunna muakkada. Ema kava aqiqa da isto kergalo pejgamberi. Kergale pese, hem va kerga su sahaba isto ti keren, hem çak averi çavengi kerga ger. Hem of kerga su peonu ke. Dokas taro hadisya, kaj of kerga su Hasan Hüseyin isto aqiqa kerga. O çave tari Fatima, çaya kiri tari lesir çay, hem taro Aliya, bratu çetilis. Znači, a dvajk baru sunneti su šajte kirope. Na ne farzi. Koji na kirgja, na šite ovo te vakira ke ovo haramđije ovo tamo. Ali a dvajk jako sunneti su poškar ako kirgjanli dubine hayri. Sar, morate vakira adava da bud važno amigi. Bud hari koroma džanena adava. Znači, amin kiraya akika, hem ezani ket biyandula maksimi, te ispasina mare maksimi taro šetani. Sar, zaštita taro šetani. Ali pre, te dubine maksimi, važno bud pretjevotu intimsko odnos te romnaje, znači pre te sove te romnaje, u pegamberi vakir jamengi sek dua so vakire. Trebala te vakiri svako amendar, pre te džal, te sove pe romnaje, ili romnite vakiri. Te vakiri, Allahumme džennilne šetan, o džennebi šetane me razaktene. Ya Rabbi, o Allah, ispasin, amen, taro šetani, hem cide šetane taro adava su kade amen, znači maksimija su kade. Taro akava zajednica su i nam. Su ka ikno taro adava, ik maksimi ya Rabbi, ya Allah, rodaja tuta zaštita, ispasin, akale maksime. Ako na keraya adava, šejo šetani tuvaya tevo, subhanallah, trito tevo, hem tu terom najene, subhanallah. Tu na mankeo šetani tevo trito ate. Znači tu vakire, aldu bilajem štanu rajim. Morate roda zaštita taro Allah, baško dva momenti. To se šajti i klotara dva druži pe maksimi. Hem tu magijatu vala dva hayri, a dva evladi, ek hayri evladi to vala. Ek šukar evladi to vala. Onda pošmen već ate, te rode zaštita tar šetani. Hem, isto su kilo pe akika kilo pe isu pegamberi sa selema kirja. Ako isik insani maksimi biyandilo, na kirja pe lese aqiqa, ko sudno dive, akva maksimi na šite kirila su rodetelija šefati. Su načini šefati. Amin ket kamera, o Allah pali ka vazdilame. Hem ka iklivaj anglik baro sudo. U sudio Allah subhanahu wa ta'ala kovo. Hem sarakate, ketinan, ko sudo, tu mangje neka spučeja.
javinete pralese mo pral kirgum bari šteta. Džane nekas tek najškar advokati, trebalo man nekas so šajti spasini makana ko sudo. Ket lo ko sudo sima ver kurko termini. Vakil man ge šukar advokati, najšukar advokati man ge. So se te šajti spasini to kad dva momenti. Taşı dalina. Eket kekleve ko anglo Allah usudiya Allah kavul. Kas karode? Kas karode koji te pomžin tu akana? Ateşe o peygamberi subhanahu wa ta'ala dozvoljenja peygambere se šefati tekira. Znači ovka kere lafi tuke Allah ese. Kao kere ya Rabbi kere afya kale manuşesi. Kele se afi. Mamukle ku cehennem nego çivle ku cenneti. Misto to evladi to çavo ti çay še tuke šefati tekira. Ama ako jedino kirgan akika, ako na kirgan akika, ako maksim nešite vo tuke šefati tekira ko dva dive. Svako amenda si potreba koja dva dive šefati te dobini. Se svako amenda grešnikov. Svako kirila greškem trebala li se, jer dženo so šete pomožine koja dva dive. Hem da isto sa svakirgum akika ket kirila pe, sikave isto to radost. Kajo Allah dingat ki akva maksimi, akale čaveli akje čija, to radostno inan. Akvek radostno dive ket bijange vala, ket dobine maksimi, svako radostno alhamdulillah. Kedena pi i agar tu ket kere hakika sikavea to radost. Sprema akva maksimi i dilinea averenca. Akva masu čingjane kurbani prime su dea hajbe pibe, dea averengi da su to radost. Radost ne navdi, sikavea to radost. Isto tu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ket kelo pe hakika hem tara dva ket çinea bakro primer, akana murşese çinea pe duye bakren. Hem çiyaki yek. Ne znači kaj o murž poviše vredini tali čaj? Na. Po islam ista tane. Ali, so se amen vakire ako islam agar, o kores pobor taro čavo, mesto tali čaj. Agar dalina. O murž, ket situ čavo, ket bajrola, ovka pomožin ki buti snagaj kavotike. A ti čaj, na neto vodke snaga tepena, nego tepene sa tiri princeza. Hem tu palek vreme, kadela ko aver princi. Agar dalina, ka venčinila, kađala ko haber ker. Tu arakeala, ama poviše korist tepena, poviše korist a čotke tar murž. A da lese, tu su te ove duplo zafalno ja lese, čine duj, bakre, hem eçiyaki yek. Agar, te canadama. Hem tu agar, ove zafalo, ja lese, hem da, ke deja tara dva hajbe, eromnaki edijaki tehal, tu si kavea, kaj tu inan zafalo isto teromnake. Soja kerga ina masek, akba maksimi. Tu na kergan isto. Tu na kergan ina masek. Nego oj duka inala. Tu na. Oj bianga. Tu na bianga. Duka inala. Em oj dela tut e maksimesi čiko duj beš. Oj na sovala rat. Amen sovaja. Ali idajna ne te sova. Znači oj trim put ja poviše mučini pe maksimesi mesto amen so kere. Amen kere je muti. Dobra, vada mučno. Ali oj, šaj bianga, šaj akarga maksimi, šaj bianga, šaj dela tut hem plus buti kerela, subhanallah. A tu samo buti kere. Znači oj poviše mučin gape, hem tu ke dea tora dva mas dijake, isto si kave dijake da, kaj tu inan zafalno lake, kaj oj su mučin gape, hem bianga tu kakva maksimi. Mora isto, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men la yeşkuru nase, la yeşkurullah. Koji ne zafalo insanenge, enardonge, na ne te vo zafalo Allah ese. O zafalo te romnake, isto su mučin gape. Kaj oj bijan gat kakva maksimi, sar su ina zafalo Allah ese. Znači, amenge te cana, je hakika, je baro hayri, baro sunneti taru peygamberi so kergale o, je delo sar ibadeti amenge. O je hakika ket kerela pe, sa te pene kere faline namazi. Eli postine, eli kere aciloko, eli dea zakati, eli dea sadaka. Agar ket kere hakika, ket činea bakre, eli duj bakren, hem vikinea nardon familjen, koji poznato, vikinea hem delinea da vaškari pe, a da radosno dive, onda tu kere sar ibadeti Allah subhanahu wa ta'ala. Onda tu je radosno kovod. Sar sadaka de, Allah se. Znači tu avea paše ko Allah, a kale djeloje so kere. Ja dvako, ja kika kanaka kera kratko dersi, inša te završinav. Birinjim avdijek tema, so amenge
Будь важно то, baš amenje su živine kje država, kje Germanija, kje Europa. To se svako amenda su alotari Kosovo, su alotari Makedonija, tari Srbija, da živin ja kakva luksus su živine kana. Da ne le svako devete hal su mangela, te pio su mangela. Parno tati pekova kit koji event. Nego ov i ne le ate jek averčani život. Najviše amenda čorrejne. Ne amene su manglam teha. Ne amen su tepija. Ne amen su kajte sova. Šudrojne i tako dalje. Emo Allah, tara adja situacija, angiame na kana katiki Germanije, ki Europa, ki Franca ne žena kaj. A kana te ne kje da buti, dobinet ke job center hat sfir. Platini tu ke to stan, ta to stan. Platini tu ke haybe pibe, harçi kinçe sarmance. A sa su situa kate dindo. Bizo te kere butite mučinetu. Tu še se odve kerete bišetki. Znači Allah ke gatta rektan, ko avertan luksustan, hem tu bi sergente devle. Tu bi sergente gospodare. La javad va moratev. Ke tu jete amale. Yek dive ov, jaya leyate haneşto. Ov častitini adva haybe. Dujte dive isto ov platini. Yek korko platini, pa tu kalaca. Kam kere stop, avdiye meka platina. Dosta. Tu mangi platingen efta dive. Ne ma aç be. Me yakana pore doynu. Ama Allah ke dağıtı, subhanallah, tu ne nan zafalı. Nanit ke lacabo. Leja haya, svako dive. Masek, ber šakatina, ne ringene Allah se ništa. Pa ne lacabo da. Lacator insani, ama tara Allah lace, subhanallah. O Allah i ka gjatu tani Kosova, gjatu akati, akana haya pije, to logi mašallah, pobarulu. Ha? A tu na misineko Allah tiri ne uškari pe Allah ese. Na misineka ja kava su inan tu, na tu tari tiri mukan. Nego taro Allah subhanahu wa ta'ala. Ov dozvolin gjatu ke te ove tu, tari Kosovo, tari Makedonija, tari Srbija, akana katiki Germanija. Te hate pije somange. A su na inan tu zafala Allah ese. Tu se ne iri ne Allah ese, šun su vakiri tu gospodari. Ola ne dotke džabe adava. Dela tu, ama rodila isto hari tu ta nešto. Sar tu su kaj ne te amale se lađatara to amal, pa lađatara Allah subhanahu wa ta'ala. Irin aj Allah ese isto nešto. Hem sonra dola Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ja mene kad te ne inam, na živinaja kad te kod dunja loko, samo te ha, te pije, te živine kas mangije, te kere čave kozo mangije, te vazde kera kozo mangije, te kinet ke neškar vorda. A deliste kad te inam? Pa tu sa životini kove. U životini kad te hala pila su mangela, Džela kirila čave, kasaja mangela i gotovo. Svako divele su ragija. A tu inan insani, posebno, ne nasar životini. I svi insanija živine nasar životini. Mangela ake ja življa, ake ja kale opese. Mangela kabate hala, kabaka halpese. Sar u džukel kere nafi. U džukela gjer. Prasala kari ukuri, pa insanija gjer da neşti. Vallaha kiri. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Me yarati güme cine, heme insane, sose, akana vakiri. İlla liya'budun. Jedino mangi ibadet tekero. Ja prala, ja mi pen. A meni nam kirdeakate, stvori me, yarati me, ko prvo, Allah se ibadet tekero. Te ova Allah se robije. A dva sebe pisu tu na kati. A na prva, ke tu džeja koto šefi, kere buti, o šefi radila tu ta nešto. Plata na dot ke džabe. Tu kere buti, pa plata ka dobine. E tu taro Allah kada kati živine, i si tu job center hat svije, na kere ništa dobine te pare. Znači, subhanallah, ke ti neki firma kaj kere te šefe se somangila. Šefe, što sakaš ke pravim, a geva kere. Somangila tu šefi me ka kera. A gadalina mangija ti plata ukre. I pa tuket mangija hayri taro Allah, hem bereketi taro Allah. Su misne, ne mora isto tekere nešto, mora tekere nešto. Tu i nas spremno insane se šefese tekere nešto, pa kam li Allah se su mora tekere. Pa isto hari mora ti trudinetu, te mučinetu hari. Su se meni i nam kerdeakate, ibadete se ko prvo. Su značina dva ibadeti. Ibadeti značini tu te poštene Allah je. Poštovanje Allah se tekere. Sad tekere poštovanje, ko prvo te verine, ka inane del, osim Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah yaratinga amen,
Jer dinga i puve mi havaj. Hem u melekije, hem u dženneti, hem u džehennemi, hem u džinije, hem sasto džanem sona džanem, Allah jer dinga kaba. U životinja su dike, i natura su dike, u planeti su dike, u univerzum su dike, samo Allah jer dinga. Oba dva sajra dinga. Hem ovisili o pravo hakku, lese ibadet tek. Jedino ovisili o hakku, pravo, lese ibadet tek i robe. Su se ov gazdatan. Ov gazdatari celo pu, ovi, o Allah subhanahu wa ta'ala. Akaba sattan o lesoro. Amen so inam insanja, lesere inam. Amari maksamja, leseri. Amari buti leseri, pari leseri. Saso i sijeme, Allah lesoro. Na nemaro. O Allah dinga tuke sar hediye. Ama adva lesora ne tiro. E pa adele su mora niște Allah se tirine. Prva dva, su mora tirine Allah se te vrine leste. Te vrine ko Allah. Te prefatine ca si jedino Allah yek dăvăl. Me o lese mora te claninab, me o lese mora te virinab, me o lese mora te kerav ibadet. Prvo. Duito, ako virinjam ko Allah, pa duito mora te kera namazi. Te falina namazi, 5 vakte. Sose, Allah se na trebala dva namazi. Nego a mengi insa ne se trebalo. Cobor pute che tu ina nervozno. Già che era abdezi, già che namazi, hop, rahat loc. O su istingianto. Angiant che cotan. Subhanallah, isiek da'i, ki Saudia ek Arabco, gelov kog doktori, i čiga, džanena kog doktori si za nerfe, ki godi. Ali godi. Kabilje su čivila pe, su smenine pe i godi. I ov kerga testi, čige, akano, i godi lesiri, sarake pe gehön godi diye gel de. I godi agar vakiri pe. Çigale ko kabeliye. Te dikel preo namazi, hem pao namazi dali meningya pe nešto ki godi. Te testerini. Bakirga çive mangi Allah kabeliye. Kerga namazi sigati, kisik. Bizo te pene bizo vola. Samo kisik. Çigele se Allah kabeliye dikle ne meningya pe ništo. После вакирга акана мукен марахати, ки ек соба, а чевено светло, е мукен марахати, те керам намази са сутребол. Кергя намази, фалингяо намази, рахати, и чигере сокабелия, о доктори на ине муслимани, дикела акава кири, акава никет на диклум субханаллах. Yani nama kергя субханаллах, ama никет на диклум, чудно акава. Дикела пе кај ти годи, ине среди ми, ama акана пала па намази сако тан. Te pini godi pale, angjape ko tam, subhanallah. Znači o namaze amen je potreba. Amen e namaze, ana amen pale rahatluku. Ositinaja je radost rahatluku, kit kira namaze. Fino ositinaja amen. Ema dvako kirgan le 5 puti kodive, pasar ko voto dive, šukata kana ke kod vadive. Ko bor probleme te ovotu, ko bor sikiracije, ako kirgan to namazi, smirinjant. O Allah mangela tu te živine šukar. Na mangelo te ove tužno, na mangelo te ove довото лошно живот, на. Ама тук е дела два намази, тут е потребини. Саро доктори, ке ти насвало, вишини тук е рецепти, медикаменти. O доктори mangelo te ove састо, той не насвало, а ке тук е акава, джа ке апотика кин ле акава, 5 puti ko deve. Ако le lan 5 puti, pilan 5 puti ko ve састо. Ако tu le lan akava recepti, cigane ki vreti sara ki vreti. Ko regali, ona ki nisa o medikament nella, ko ve sastu, ne to ve nika sastu. Amen avdiye o nai baro, nai jak medikamenti amigo Kur'ani subhanallah. O Kur'ani amen na čivaya na pravajle te čitina soisijate. O Allah sobaki. O Kur'ani poruka Allah estar. Allah estar lafija da. Ki ti romni avdiye WhatsApp isi. Ti romni pišini WhatsApp ili SMS. Ko bor vreme kaži kere dok te pravi. Ha? Kobor kaži kere? Ni sekunda, te ajčike genek sati, ti romni. Abe sona čiti gami poruka, pišin gjum to ke kin mange mas 2 kile. Na žena so. Sona činđan. Sona čitinđan. Ha? So kava kere? Izvini romni, izvini. Odmah. Tu džane kad dobine tuke lafje ka šune tuke, odmah ač bi romni, ač ti prava. So mangela kana i romni. Aha, odmah ka čitine. Ama je Allah mu kele. Allah mu kele kurke veršenca na prave poruka je Allah estar. Na mangetiš ne Allah estar lafje, subhanallah. Ne je tuke važno.
Znači, ромнак или лафија поважно него алесер лафија? Субханаллах, па сарадава. Сарадава. Значи, амен. Мурати джана. А два намази са медикаменти. Амен. Амен освистинаеме на две намази. Еманги менги требала, дуито. Трито со требала ти кера. Те овазафо на лаисе. Пало адава, зекатите да. Зекати значини сар садака. Ама адија садака морате дела само ик пути ко бериш. Ке да морате де, ако тук хедингјан паре, почмини таро 3000 евро. Таро, офтоа ди шупанч грамија злато. А вдиве скоро, офтоа ди шупанч грами злато, скоро 3000 евро керем. Окей? Значи тук хедингјан шпарингјан паре, кој ек бериш, туте кере, или банка на жена, окей? Шпарингјан туке и ситу, таро 3000 евро наопреđala. Znači tu šparigan 3000 euro, 2,5% samo morate di. 2,5%. Джанина козомадава? Саранда, о саранда. Сасо си ту делин ко саранда, хем јек адавака дели. Фуцисте трајлва кирипе. Значи делине, то богатство со иситу, делине ли ко саранда. Хем јек делото од два саранда ка дели. Ко бор керила таро 3000 евро, ехтаа ди шупанч евро ка кери. Бут ли адава? Не бут. Таро 3000 евро, Аллах мангела тута само тирине, ехтаа ди шупанч евро, ка се ка дълпе адва? Чороренге. Садака чороренге, адва хакко чороренге. Ако ту шпарингјан кере 10.000 евро, ако и сито 10.000 евро, козо морате де? 250 евро. Тачно? 250 евро не бут. 250 евро, ако ту на дингјан, харамџија улан. Адва хакко е чороренгоро, ту халал ленгоро хакко. Значи адва пари со шпарингјан 10.000 евро, ако и сито, на не тире, адва Аллах дингјан то хедие. Али вакири моробо, тора кала 10.000 евро, ле 250 евро само иде чороренге. Бут ли адава? Буна не бут. Вала хари родила. Трито. Штарто, вакирите постенеко Рамазани. Јек пути ко бериш и си масек кирипе Рамазани. Арабско масек Рамазани. Кога Рамазани бише на диве, или 30 диве, амен, морате пустина. Значи таро сабах намази, джико акшам намази, ни хајбе, ни пибе, ни сојбе теромнаја, ни цигара, ни ништо. Таро сабах намази, джико акшам намази. Со се кере адава, си кавеа, кај тут цидеато таро границе Аллах есер. Очистенеато андрал. Првото тело чистенеале, медицинско, емисот и душа чистенеала. Си кавеа тук е сабери. Насминавате ха, док ио акшам намази. Док езан един до акшам намази, после, елхамдулилlah, пагамо ифтари. Ифтари хай тук. Значи tu си кавеа сабери тоа. Hem da bud avel bukja. Намагалате жалко да хикметија со секва калило вакти. Значи мејнум спремно. Ако мангавате вав зафало елаесе, те веринав ко Аллах прво. После те керав намаз, те фалинав панч пути ако диве, панч вакти намаз. Трито те дав закати. Ке ти сима богатство Аллах дингема барвали пе. Ке дингюм не со паре ко крео, кадав тара 2,5% чороренги када. Штарто јек пути ко бериш, кора два масек Рамазани ка пустина. Сави награда и си само ек диве со пустина, о пегамбери со селем макери. Офтова деш, берш, дурал дилан, таре джехеннем, таре јак. Само ек диве ако пустингјан, ко јаум ел қијама кет мулан, ко ве дур таре јак, офтова деш берш. Субханаллах. Ек е диве се. Замислим 30 диве пустингјан, Козом, Козом адва 2400 године, ту инан дур таро джехеннем, ек берш. А замислим тук ерген саранда Рамазани кото живот. Козом 1000 берша инан дур таријак. Испасимо инан, испасингјан ту таријак. Адва Рамазани испасини, то им дела ту шкар хайри. Хайри ту дикја ко адва Рамазани. Значи тук е адва фалим. Нај Аллах есе. Последно, саршеј туте ве зафала Аллах есе, ке тук е хаджулук. Паншто стуби таро Ислам, хаджулук. На свако курко, на свако масек, на свако берш, него Аллах вакири моробо, тук е мангала ти кера блоко. Ек пути кото живот, само ек пути. Мора ти кере хадж. Керган ек пути, и ринган Аллах есе то фарзи. Значи ту хако е Аллах есе ринган.
Jek puti, samo jek puti kod u život. Šali ti šparne 4.000 euro. Ili 4 kvaš, a kana 4 kvaš 1000 euro i hađ. Šali adva ti šparina, pa men šaj za duj mase ka šparina adva. Ili jek bež. A Allah tutar mangila adva ko jek život. Mo robova kiri, samo jek puti kod u život, ker mangi hađulo. Ako kergena adla panč bukja, panč tubi aleseri, tu ko vetaru mangle robija ko Allah. Tu kad je kek šukar hayri život ko votu. Hem koji nam angela mi da živini šukar? Svako angela mi da. Svako insani su živine kek ja pu. Da li te vol Nemco, da li te vol na žena Srbijanco, da li ga žio, da li na žena Indinco. Svako insani ima da živini šukar. Najviše insani misli nena, ako me inum barvalo, šukar život kao volno. Ma dva ne tačno. Ne tačno. Ko bor glumcija isi, isilen pare barvali penjarut ne, svako generali. Isilen najšižo ker, najšižo bordon, najšiži romni. Ako kreav na ne rahati ki duša, mudar gape kako je pes. Subhanallah. Sar šedao. Ako vam oniš barvalojne, ko bor žene isi barvale, ama na ne streknu, na osetine na urahatluku ko srce. Na ne ta ne radosnu. So se adva radosluku, bereketi, rahatluku tara Allah subhanahu wa ta'ala. Ko islam šaju najčuru romanuš, ali roba je Allah surutanu, kjer Allah panč bukja, šaj najradosnu manuš ko insani koji je pufte ovo. A ovdje na nisu ovo dinari ki džep. Ama ovdje na najradosnu. So se Allah delali se ko srce o radosluku. Ko bor tu men džanena, ko bor puti amen ki dživingjam ko çürüre tana ki Kosovo, sar naklam, poşukar naklam. Akana sar ne alakari az din getan. Akava isile pare, akava isile çalım ya, akava najna sva çalım ya. Menin gepe. Sako lošno menin gepe. Aketine ne çürüre poşukar naklam, poşukar društvojne, poštovanje poviše. A jadanina. Znači, na značini, kaj me ko ima šukar život, kao barvalo, na nikad. Wallahi te votu biljonija, na vakira miljon milijarda, biljonija, čem su ih biljoni? Biljoni te votu. A tu na faline Allah se namazi. Tu na verine ko Allah, na dea zadak, na dea zekati, na postine, na kere hađuluku. Nikad ne to vez radosno adere parenca. Ko bor te votu da, nikad ne to vez radosno. Kakva život. Niko tu kaj ne to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Te oveda tu radosno kakva životu, morate že neka isi meribe. A vi morate halevakva život, su se žive nekate. Dike na Allah subhanahu wa ta'ala su vakiri, ki surat al-hadid, em panahari kaza, 5 minuta inčala kaza višina, na vam gala tela to vakti, tomorrow vakti bud. Allah vakiri kakva ajeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله